Öyle. Armısız sarayın, selim bir mügeyen, ozulup başarının, üzgünümden mügeyen. Öyle. Sağınan duayın, sen kılayın mügeyen, jırdan alkatağınım, sen vurayın mügeyen. Öyle. Alayında aytısın, atıynadı mügeyen, jırsulpardın şaşasın, şangılayın mügeyen. Öyle. Kargayının kuluğunu, kavga dasta mügeyen, tındarmanın çölündür, kandırayın mügeyen. Yee. Akın boп şıkkan menin, bağımda var mügeyen, jırga kumar tuğlağın, kanımda var mügeyen. Öyle. Ol bege saralardın, sadık dibe mügeyen, akındıktık sahmada, şansıda var mügeyen. Aydısta baksın auğa, çilep durman mügeyen, ruhum alban çegim bilen, atıp kımar Öyle. Bismillah yüreğimde, tekten girgen mügeyen, talay var adavdemin, tatkan jirden mügeyen. Ağayım Nugay Salim, alıp geldi mügeyen, almadın duman bak, kongan jirden mügeyen. Tarihten sarılmay, tenşağımız ügeyen, saklandığından Türk'ünün, taralganmız ügeyen. Öyle. Balbal tastan tabılıp, muraların ügeyen, babaların yoluna, balaganmız ügeyen. Seksen altımız gavut, şakkan ilmiz ügeyen, aramızda kirlepi, bakkan ilmiz ügeyen. Benim sizin karangı, kafasında ügeyen, yolun tavıp şırağım, şakkan ilmiz ügeyen. Benim alıp buğanım, bir küfredir ügeyen, ağam gelir bilimdi, şiitim şadır ügeyen. Öyle. Aytşı degi oğlardı, köpçülüğü ügeyen, şeker asıp şetelgi, ketip şadır ügeyen. Öyle. Al. Ağayım, Eskili bir türlü bulup durman, eskili bir türlü bulup durman. Öyle. Öyle. Әзірше тұттыныш айты сайы, шыққан соң өміріңді алам.
қайсың өзіңе? Öyle. Әдемені аңдыпсың ба? Сен іздеген мына жерде қып-қызыл болып отыр. Екеуміз бірдей Cıppavay. Öyle. İyice. ал енді менде кішкене қысылыс болса да, ол енді әрқайсымыз өзіміздің қазақтың ұлы даласында өскен қазақтың İyice. Öyle. Sözüne cevap ver abi. Numaranı ver dedi o. Ел үшін еміренген 27 сенуге номерімнан жүрген тура сөзін туғаны іркілмеген өгей жабысқан айдет болып бұл тілдеген өгей İyice. абыройын көтермей ана тілден өгей өзге тілге не керек шүрілдеген өгей Öyle. өзіңше боп мені кемсітесің. He. Өзіңе қарасам бір орыстың қызына ұқсайсың сен. Öyle. Canım. Әйтеуір көріп тұрсам қазақтың киімін киіп алып нечаянно орыстың қызы емессің. Домбыраңды қолыңа алып енді орыстікі болсаң да қайт енді. Hey. Шайып қойып осы жерден үйге барып шайыңды қойып сен отырсың. Hey. Hayda. ғылым дамып жатқанда бұл заманда өгей көш келешек замандас ол жаман ба өгей американдық ғалым стив джобс ойлап шығарған телефонмен жайласақ бар ғаламға өгей ойын десек жеткен бөгелмейміз өгей қаншалықты біз қаупін түгендейміз өгей Orstun kızı cevap ver Orstun kızına. Öyle. Нұржігіт Тұмар, көп рахмет екеуіңізге. Сау болыңыздар.